جناب زینب پردٕ پیش دین اسلامس یِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن پردٕ پیش جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ یہ دین اسلام چھُ پردٕ کوئی محور یہ دین اسلام چھُ پردٕ کوئی محور از مگر کیا ردائے زینب چھا آز ولادت جناب زینب چنا آز ولادت جناب زینب چنا جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ کوتاہ احسان امتس کوتاہ احسان دین اسلامس پرٛٮ۪تھ زمانس یِوان چھُ ہر سُہ پرٛٮ۪تھ زمانس یِوان چھُ ہر سُہ کیا دِوان باد کربل چراغ زینب کا آز ولادت جناب زینب چنا آز ولادت جناب زینب چنا تیُتھ چھِ زینب صبر کوئی پیکر تیُتھ چھُ زینب صبر کوئی پیکر کیُتھ صبر پیکر کِژھ صبرٕچ شکل جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ مزٕ جہانس سانہِ کانٛتس چھا آز ولادت جناب زینب چنا آز ولادت جناب زینب چنا کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕن یتھ دیٖنس رٲچ جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ بنت عباس بنت حیدر روز بنت عباس بنت حیدر روز قرن فنا از یزید ملوچا آز ولادت جناب زینب چنا آز ولادت جناب زینب بنت عباس بنت حیدر روز بنت عباس بنت حیدر روز سٮ۪ٹھاہ سخت مشکل ٲسۍ جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ ییٚتنس عباس علیہ السلام تہٕ حیدر علیہ السلام تہِ زِنٛدٕ روزُن بنت عباس بنت حیدر روز بنت عباس بنت حیدر روز قرن فنا از یزید ملعون چا
तीच पायदरी जिस पायदरी करत फुटरनस क्या मचाल कुफरस छा انداز جناب زینب کبرا سندس ولادت لکور تام ترس انداز گھان ولادت مناو مصیبت مناوا کن ولادت مناوا یہ ولادت کس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین محمد رچو تم تہ ونکس نمایاں اس کرو پن الفاظن مز تمن کن عرض تمن مز کیا دلیل اس عالم خوشی چھا کن عالم غم کیا پتہ ستار زونا کیا پتہ مصرس مز بیان کر کوشش کر بیان کر تھی دیو دھیان
توجہ انصاف تھی دیجو انشاءاللہ. ذکر زینب کرام میر گلشن. ذکر زینب کرام میر گلشن. اوش اچن مز قرار روزاں چا. از ولادت جناب زینب چا. از ولادت جناب زینب چنا. اس مشا